Governor Pambari 4 naghatag og bugas sa 3,122 ka PWD sa Toledo City. Sa Toledo City, mukabat sa 3,122 ka PWD gikan sa 38 ka barangay sa Toledo City ang nakadawat og tag 20 kilos nga bugas. Si Governor Pambari 4 naghatag og bugas gikan sa bigay-bigas sa masa program. Ang nasudnong kagamahanan naghatag og bugas sa pagtabang sa mga vulnerable sector nga kinahanglan og tabang. Sa administrasyon ni People's Governor Pambari 4, walay gipili ang serbisyo. Ang gobernador naningkamot nga walay sugbuanon nga mabiyaan. Salamat kayo ni Governor Pambari 4 sa nadawat na mo nga bugas. Wa mi nag-expect nga na times 2 imbes 10 kilos nahug og 20 kilos. Salamat kayo ma'am unya manghinaot mi nga dili lang kay sa kanila nga kanang ang pagpanghatag or pagtabang namo hinaot nga sa naapadji mo abot pa sa sunod. Salamat ni Gobernador Pambari 4 sa grasya nga yang ihatag namo. Dako kay nigikatabang para namo. Gob, nagkakay salamat sa grasya. Salamat sa gobyerno nga naami ayuda nga bugas. Salamat Go Pam. I love you sa imong mga TikTok.